Komeza ugire ibihe byiza ukurikira ibiganiro bya Mugari Media TV. Reka nizere ko umeze neza. Hanyuma unyemerere aya makuru nyehere mu gihugu cy'u Rwanda. Mumaze iminsi mubona Ubwongereza bushaka kohereza abimukira mu Rwanda. Ibintu bimaze iminsi bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko nkubwire ko ari umugabo wavuze ko abimukira bazaba umutwaro ku musoro w'Abanyarwanda. Yitwa Dr Frank Habineza, umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, yatangaje ko bafite impungenge ko abimukira bagiye kuzanwa mu Rwanda bavuye mu gihugu cy'Ubwongereza bashobora kubera umutwaro iki gihugu gifite ikigero kiri hejuru cy'ubushomeri, kandi bavuga ko bazaba ari amahirwe ku bukungu. Frank Habineza, umudepite mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda, yabwiye BBC gahuza imiryango ko nk'abantu baharanira demokarasi ntabwo twarwanya itegeko, inyuma y'uko inteko y'Ubwongereza yemeje ko uwo mugambi w'itegeko ugomba kuzana abimukira mu Rwanda. Gusa ati icyo dusaba ni uko uburenganzira bwa muntu bw'ibanze bugomba kubahirizwa kuri abo bimukira bagomba kuza mu Rwanda, ndetse n'inzira zose z'amategeko zubahirizwe kugira ngo abo bantu mu by'ukuri bareke gufatwa nk'aho ari ibikoko bazanwe neza. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yorande Makoro yatangaje ko u Rwanda rwishimiye ko iryo tegeko ryemejwe, kandi ko iki gihugu kimaze imyaka igera kuri 30 cyiyubaka ngo kiba ahantu hatekanye mu Banyarwanda n'abatari Abanyarwanda. Kugeza mu mpera z'umwaka ushize wa 2023, leta y'Ubwongereza yari imaze kwishyurira u Rwanda miliyoni zisaga 240 z'amapawundi, ni hafi miliyoni 400 z'amanyarwanda, ariko ayo Ubwongereza bugomba kwishyura u Rwanda yose hamwe mu myaka 5 nibura ni miliyoni 370 z'amapawundi, hafi miliyari 600 z'amanyarwanda, nk'uko bivugwa n'ikigo National Audit Office kigenzura imikoreshereze y'imari ya leta y'Ubwongereza. Amafaranga leta y'u Rwanda yishyuwe Ubwongereza bavuga ko agamije kubaka ubukungu bw'igihugu no gufasha abimukira mu mibereho mu myaka ya mbere bakihagera, ariko Habineza avuga ko bafite impungenge y'uko turabizi neza ko ayo mafaranga leta y'Ubwongereza izatanga nayo imyaka 5 gusa. Yongeyeho ati nyuma y'imyaka 5 abimukira bazaba babaye umutwaro kuri leta y'u Rwanda cyangwa se no ku musoro w'Abanyarwanda. Bivuze yuko bazajya ku isoko ry'u Rwanda gushaka akazi nk'abandi bose, kandi akazi karabuze mu gihugu. Nk'ubu dufite igipimo cyo kubura akazi kigera kuri 23%. Abantu benshi barashaka akazi, urubyiruko rwarakabuze, abantu bize n'abatarize bose barashaka akazi, ariko karabuze. None ukavuga ati abimukira nabo nibaza bazabura akazi, bibi ikibazo babe umutwaro ku Rwanda. Biteganyijwe ko kohereza abimukira mu Rwanda bizatangira mu byumweru hagati ya 10 na 12, nk'uko byavuzwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yitwa Rishi Sunak. Kuba ababimukira baba umutwaro cyangwa amahirwe ku Rwanda ni ukubitega amaso. Ubwongereza burifuza kohereza abandi kure, ahandi kure aho bimukira baba bavuye mu bihugu birimo bya Afurika n'uburasirazuba bwo hagati, bagera mu Bwongereza bamaze kwambuka inyanja itandukanya n'Ubufaransa, kuko bahinduka umutwaro uremereye ku bigenerwa abaturage b'Ubwongereza. Impunzi bakwiriye mu buryo bukurikije amategeko. Amakuru avuga ko Ubwongereza bwagereye n'ibindi bihugu birimo Botswana, Armenia, Cote d'Ivoire na Costa Rica mu mugambi nk'uyu birimo gukorana n'u Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Botswana yabwiye televiziyo muri Afurika y'Epfo ko leta yabo yanze ubwo busabe bw'Ubwongereza. Urumva ko ni ibintu bitoroshye. Reka nerekeze mu gihugu cya Uganda. Mubwira ko muri Uganda umugabo yishe umugore bapfa ibiryo. Ni inkuru itangaje kandi yasekeje. Mu mpera z'icyumweru gishize hakwirakwiriye amakuru avuga ko hari umugabo mu gihugu cya Uganda wakubise umugore we kugeza mumazemo umwuka, bivuga ko yamuzizaga kuba atarahisha ibyo kurya cyangwa se atarasoza guteka amafunguro yagenewe. Umugabo uzwi ku izina nka Rukongo Moses uri mu kigero cy'imyaka 45 yaje kuba yatabwa muri yombi na polisi yo mu karere ka Kweni mu burasirazuba bwa Uganda, ashinjwa icyaha cyo kwica umugore w'imyaka 57 witwaga Beatrice Yapcherukutu, nk'uko bitangazwa na polisi yo mu gace bari batuyemo. Ubwo hari kuwa gatanu tariki 19 umugabo yatashye mu rugo rwe yasinze, hanyuma atangira
gusaba umugore ibyo kurya bitari byagashya. Bidatinze imirwano yahise itangira, aho umugabo yasakuzaga anakubita uwo yari yasize ku rugo agasanga ibiryo bitaratungana. Ikinyamakuru East News Uganda cyanditse iyi nkuru gitangaza ko umugore we icyo yakoze yabwiye umugabo ko yakwihangana mu gihe ibyo bitaraboneka. Moses yanze kumva ibyo bamusabye, ahita yibasira umugore we aramukubita karahava, ari nabyo byaje kumuviramo urupfu rutewe no gukubitwa. Polisi ikimara gutabazwa yihutiye kujyana umurambo wa nyakwigendera mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kapchorwa aho muri Uganda. Ni mu gihe umugabo ushinzwe ubwicanyi ndetse no guhotera uwo babana yahise atabwa muri yombi kugira ngo binorohereza inzego z'iperereza reko bamuta muri yombi. Reka gushimire cyane we dukomeje kubana mu biganiro bya Mugari Media TV. Nizere ko ukomeje kumera neza kandi ukomeza gukora subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru menshi n'ibiganiro byacu tuzayacikwa n'akantu na kamwe. Amazina yanjye nitwa Patrick, ukomeze kugira ibihe byiza.